Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan nga ador. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak, takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Asak matlaeng ti ayan ti parikot. Aklunak aman nugal kan bartekak. Iso amabaybay akpayan dagiti anak ko. Nabayagan na pimusay ti asawak, gapu iti nakaro asakit. Makabil ko payan dagiti dua nga anak ko, no kasta anabartekak kon. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagayam nga ador. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nabartag kayo man ang tatang. Anak ko mati baby ang musika. Ito saranak man gititik kanak tamabisinak. Awan ti bagas kan si daon tayo, tatang. Anya? Awan mo tinyawat yung kanya kay gatang ko iti bagas kan si daon. Ay salbagkit dedikas to yabiyag. Nagremedyo ka kumamata na. Mabainak mo tamapan umutang iti tersena ni Auntie Virgie. Taadon ti utang tayo ijay. Tanya nga raw tikat no mapasama kita ngay Agmin nulagat talatan, agmin nulagat tayo lain. Kasta ka di. Tatang. Mapan ka di tersena. Tayong kaumutang iti bagas ken sardinas ngay lutom. Tatang. Anya pala yung tararamidam nga itang na, Agtig na ka na! Saan nyo pailang anabayadan dagiti utang nyo? Umutang ka manen? Imbaunak namin ni tatang ko, auntie. Ni tatang mo ko mga ador ati umay dito'y tersena, takasaritak. Nabartek, Auntie Virgie. Ay, day takat ti paglaingan ti amam. Ay, kakaasi kayong anak na ng umay agrim remedyo iti kanan nyo. Auntie. Jay ko maigat-gatang na iti arak kan pulutan, kat iserbi na kada kayo. Angam saan mat, tay gastos na lang iti awan kas-iskan na abanag. Auntie. Ala, mangtedak iti ututangem. Ngam inton sumaruno nga umay kapay umutang, di kan ikan. Manang ana, nalpas ka din nanangan ni tatang? Wan, nalpasan. Awan imbati na si daunta. Anya? Sinda na amin ti may sa sardinas. Anya matan? Sana bale, boyet. Adamot asin. Ison ati ipanganta. Anya matan ni tatang? Di na mo panunutan ti kadwa na amangan? Nabartek ni tatang, ading ko. Iso abaybay amon. Ana, alam amin ang murag, tayong kalaban ni Jikarayan. Wan tatang, kadwak ni boyet ang mapanaglaba iji karayan. Katanya pa lang arutar aramidom ngay. Urno umundag iti murang tayong kaglaban. Saan kami pa'y anagarmusar, tatang? Adula amin. Uminom kayo lang ni Tiado Adanaw, tap numabsog kayo. Anya? Alan, yung kaya ba ng jikabsat mo? Tayong kaglaban ni Jikarayan. Sambutan nyo, tidarang tiinit. Ayan ni tatang nyo, Ana, boyet. Apay ada kayo lang ang taglablaba dito'y karayan. Rimwar anasapa, anti ason. Ay, talaga nga irresponsable dahi akasinsin ko. Ante, adda ka di tinapayo dita? Ay, adda Balon ko nga umay aglaba dito'y karayan. Mabisinak ngamin, ante. Ala, boyet, di ka lagbabain. Alaam dita ayan ti pagbaluna. Tamangan kayo iti tinapay. Amok amabisin kayo. Agyaman kami, anti ason. Sige, isardeng nyo pa'y nga rod ti aglaba. Mangan kayo pa'y iti tinapay.
Kasinsin, Ador. Kanayon latan ngagbarbar Dr. Aramidam. Di mo pa yan maasikaso dagiti anak mo. Asikasog mat ida, kasinsin. Nakagiddan ko ida nga aglablaba iti karayan. Saan da pa'y anagarmusar. Iso nga inpakan ko kadakwada ti balon ko. Di mayat. Tapno iti kasta, kat nabsog da. Kasta, tapno damat sirbe ti panagkasinsinta. Ador, no agbalbaliw ka, sigurado ang maragsakan dagiti anak mo. Tano kastam laang, amangan no agbabawi kanto iti udi na. Anya? Sasawumat, durbab? Anya? Mala, makaammo ka. Sige, panawan kan dito'y paraangan nyo. 5 basaklaan kat nakita ka, iso a kinasarita ka. Ay, mabit lang kasinsin. Ang mga natakwartam dita, pautangan na kumanmat. Anya? Ay, awan kwartak. Sige, ditakan. Ay, kasinsin, pautangan na ko na, tabayadak to ng mga pakakitihuiteng. Pare Ador, nasaya mo ta, nadanon ka dito'y balayaw. Apay pare, agpainom ka? Saan? Ngam umay kawisan nga agtrabaho. Tawan ka duwak. Anya trabaho? Agkabitay. Kontratahin ta. Kastaya. Kaya't manungay mo ti kontrata ta. Dipinday. Agkudwa ta. Sige. O sige, mayatak nga ron. Nasayat mo, tapno at danto kwartak. Tatang, ada ngamin mabayadan iti pagadalan mi. Gaputa ada party ang maangay. Kat, kunada anas kan ama ki-join kami amin. Isupay ngamin di points mi nga ito ti teacher mi. JS pram mi ngamin, tatang. Atula amin day ta. Inkakit di makipurday at nadakwardam. Atula amin day ta. Pram-pram di ta. Tatang. Inkakit di makilabada. Tapno day gatang mo iti bagas. Tatang, kaya't kumati maki-join iti JS pram mi. Na? Siyak to lang ti saan amapan. Kan may sa, nakabulod ako niti sapatos kan bisidang... Noon niya timbaga, iso ti matong pala. Nawatam! Mapankakit di. Bay ampay lang dagiti lalabaan dita. Aglabakan to inton Sabado nga awan sirrak mo. Wan, auntie. Sige, ikan kamutan iti kwartam. Tapno di kakat nakakaasi nga awan kwartana. Agamanak, auntie. Nasken mo't ang mapadasam ti kastaa nga aktibidad ti pagadalan. Auntie. Tauray da kami idi. Adamot JS prom me. Kat mayat. Pasig a pink ti kawas mi a babae. Kat ti sapatos mi puraw. Kat dagiti mo't lalaki, desente mo't akitaan ida. Auntie. Ingkagsukatan. Buludam latatay kawas ti anak ko, kantay sapatos na. Umanay kan kadayjay. Tagpada kayo, anak ko tong. Kunak no saan ka na makaumay, Ana? Dandan nga rin siyak makaumay. Anyamot kandi ka sa saan bingagam sa Jerry. Sipod pimusay ti inami. Nakalindidayan ti biyag bingagam sa. Ala, gusto pa lang dayta. Saan ka nagsangit? Jerry. Ti panunutom ita. Kat agragsak ka. Taamin tayo dito kat agragsak. Sige na, Ron. Basta ti makunagkan ka, Ana. Agan anos kalat tayo di balayo. Nga oray na oyong taamayo. Aggagat ka. Kan agsingsingpot ka. Iti kasta. Maliklikan ti panangkabil kan ka ti amayo. Agyaman kan ka, Jerry. Naimbag tada ka, best friend ko. Sikat ti mang patpatibker kanyak. Barjay, mutuin ta sweldo anak ko, naglabada kan ka. Anya? Alam na, mutuyan. Ay, saan ko nga itadkan ka? Kan maysa, saan ko pa'y pinaglaban ni Ana? Inton Sabado pa'y lang timbagak a panaglabana. Anya?
Katayan na ngay ngarot ita. Awan mo ti balay. Napanak ki JS Prom. Imbaon ko. Naglaing kamatan? Awan ngarot ti klase da, dirumbang ko mamanggad da. Kat, sika nga amada. Anya ti araramidam? Oy, Berje, awan ti bibiyang mo Hoy, Ador! Na, Ado pa lang ti utang yu dito istor ko. Agtrabaho kan tapno makabayad ka. Poskol rupa! Wen! Bayadak to amin dayta! Kaanon to? Ay, talon abulan ti utang yo. Kan manay na yun ang lata. Di ka kadagdanag. Taibayad ko, titangdan mo ka ni Ana, iti panaglabada na ken ka. Anya? Jay anak mo ti patudunam ngagbayad? Nagawan at talaga ti bain mo, Ador! Oy, Berje, awan ti bibiyang mo, iti biyag ko. Gaputa saan mat asika ti mangpakpakan ka na kami. Naawatam! Anya? Ay, una yun dayta, boy. Mabisina ka talagan, Auntie Asun. Mangilabanak kumano at datid dayo. Ala, umay ka, baro. Mapantay di kusina. Agyaman na Auntie. Apay, saan kayo nagluto? Tawan man latimakan nyo. Nabambanuga ka na panangayo, Auntie. Ngamawan mo timakan. Ay, una yan. Ala, agtugaw kan tay dasaran ka, ha? Agyaman na Auntie. Ala, mangan ka. Agbusog ka, ha? Day tatiin na po'y kansidaan. Mangan ka lata, boye. Anay ko, tatang. Imbagakan ka mapan kalangan manggad. Ngam saan? Talapan ka kitin na ki JS Prom, ha? Anya di kasta ngay naramid mo, si Ana? Ala, agsardeng kalangan iti panagadal mo, ha? Gaputawan mo't lang taramatam nga gadal. Kaskan ni Buyet, agsardeng kamatan nga gadal. Agtrabaho kayo langan, tapno mairano dakpay kata kayo. Anya, pumanaw ka dito'y balay. Papanam ngay manang, umayak mat. Inak manggad, kat agornungak, tapno maituloy tati agadal. Sa dino ti panggadam, Ijay syudad, umayak mat. saan mabalin? Angam kasanuak nga ruden. Agbati ka laangan diti balay. Ingkalatan mangayo iti pagsungrod. Umayak kumamat manang. Sana bali ading, agawid ak tumot laang. Sige nga rod, basta agawid ka lata kumaa, hindi ka mang liplipat. Uwan ading, sumurot ak ka ni Beth amapan iti bagyo. Tas sumurot kami a waitress. Ala, mangtod kay ti arak Berje. Ta bayadan to ni Ana into nagsweldo. Anya? Alan Ay unay daytan, Ador. Agraman arak kat agtaod pa'y iti anak mo? Na, Di ka di makonsensya. nagadumot din na saw. Ikanak ka di wano saan. Sige, ikan ka. Nga maudin dayta. Mangtod kang matlagayam. Nga nagadupay lang ay pagpagam. Nagadong artim kat saan gamot ni artista. Ala, mangtod ka rin din. Naglastog ka si kakot to. Anya kumakit, ibal mo kanyak, Nubilang tagrangat na. Awan na. Kasta gaya mo. Gonggulam! Oh, apay, Ador. Anya ti pampanunutam. Pampanunutam no asino ti agbayad dito ospital. Di kagdanag. Siyak ti agbayad. Tawan mo ti amok a pangalaam iti pagbayad mo. Kasinsin. Ngam saan adawat dayta? No di kat bayadam to. Uwan, kasinsin. Ngam kasano ang mabayadam? No di kamat manggad.
Kas idi, damag ko nga adda kontrata yu iti Cavite. Ngam di ka mat nagtrabaho. Tanapan ka kat nakisugsugal kan nagbarbarta. Kasinsin. Ador, pangaasim ka di tagbalbaliw kan. Agnakam ka kuman, takaasim at dagiti anak mo. Kitaam, nagsardengdan iti eskwela da. Ni Boyet, no anyala di tanter aramiden na apagkukwartaan na. Takuna na, agurnong iti pagadal na. Ket ni Ana, napan nagwaitress, taagurnong kanuhan. Apay, saan mo ka di nga ayatan kan ipatpatag dagiti anak mo? Awan ka di atalaga ti konsensya. Kasinsin. Ador, di mo urayanen agumura dagiti anak mo kan ka. Katlipaten da kan nga amada. Inton agimbag ka, agtrabaho ka iti husto. Kat aywanam kan ipatag mo dagiti anak mo. Tainton aglakay ka adi kan makabaay. Isudan to, ti mangaywan kan ka. Uwan, kasinsin. Di mo kumaurayan nga adapay mapasamak anasaam. Sakbay ngagbabawi ka. Nagbalbaliw akon, Mr. Longley. Kat ita, may sa akon a responsable nga ama. Agyaman nakiting kay panangidrama dito yung surat ko, kat sapay lakuma, tanaka ipaay adal, kadagiti padak nga ama. Ito'y pagayam mo, ador. Agyaman kami mat, pagayam ko nga ador, iti dayto apakasaritaam. Ket timakunak, ituloy mo ti agbalin a responsable nga ama. Nang runa tawan maten, ti ina dagiti anak mo. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat nga ama. Iti kasta, agtultuloy mo ti ragsak dagiti anak mo. Tauray nakurapay laeng kumati at da panagbiag ti may sa pamilya, basta naragsak, ken agkikinnaawatan da. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam nga ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.